ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manyen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya na daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun bida tayo, anay! Kapitan Enteng! Nagragsak ka man ita, Kwaraw. Wantata ba daw? Taadda tinaglapsat abalasang ang bisita ni Nanak Wanang. Ay na, hamukon, Kwaraw. Adaman balbalake mo nasaan anasayaat. Ni tata ba dong may? Kaslasaan kamot ang nagdalan iti kinabaritaw. Weng, amok, ang nagdalanak iti kinabaritaw. Saan kan abarito, Kwaraw? Taduduugan kan ita. Ti ababasa rita, baakan. Uray duduugan ako nam. Uno ba akak? Saan latamot ang nagbaliw ti kinataraki? Sika lang, matimang ibagbaga ataraki ka. Ay, talagamot ataraki ak. Ado timang ibagbaga. Sige, nataraki ka no nataraki ka. Ngambaak kalata. Nanak Wanang, umayak man. Ay na, Kwarog, awan ti utang Unay kamot na Nanak Wanang. Gaputa umayak dito'y tersinam. Umutang adagaw ti pampanunutang. Kastamot at talaga taramid mo. Basta umay ka dito'y tersenak. Sa anak nga umay umutang. Kahit anya nga raud. Nakita ngamin itay malam nga dabisita manalapsat abalasang. Kaslaak na magnet. Ay, tay ka anak akday jay ang nagbakasyon. Naggapu ijay Amerigat. Ay, Amerika gayam. Ay, Amerika. Isumot lagayam akasla na ukisan asing ka mas iti kinapudaw. Ay, mimmansanas pa iti rupa na. Kasla chire, ti kinalabas iti bibig na. Ay, unay kamatan ko araw. Aramidong mata fruit salad di ka anak akon. Ay, saan mo ta? Kan agyuyuyuyo man ang dagita matamaw, iti pa nagkitam. Anya kayo matan Nanak Wanang. Agpada kayo laki ni tata ba daw? Kontrabida kayo iti biyaggaw. Ito lang man na makakursunada kiti nalibnos abalasang. Amom, Kwarog, ispo kaning dalar tay ka anakak. Amangan no saan kayong agkinaawatan. Ay, no day talabanag. Iruwar ko matan na dyan lakasak nga English ka o ngayon soro ni Uncle Kaw. Makaawat matkit day kan makasaubaset iti Tagalog. Ay, saan nga ro da narigat akasarita? Hi, Miss Beauty Paul. Good evening. Hi, good evening too. Good evening, Trey. What do you mean? To, kunamot nga main. Di Trey kunakmait. Nakakatuwa ka. Ay na. Salamat na nagtagalaw. Ang mga numaibos ti English ka. Hello? Bakit po kayo napatungangat dyan? Ay, Kwan. 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 Ano? Ay, ang sabi ka, ano ang pangalan mo? Alam ko na ang ibig mong sabihin. Ako si Rihanna. Ikaw? Ako si Kwari. In Ilocano, Kwarog. Nakakatuwa ka naman palang kausap. Ay, oo, Rihanna. Nakakatawa ak. Ibig kong sabihin, masaya ka nakausap. Saya? Ay, niapong ka, at dasaya na. Niapong ko alakay, at damot barong na. Nakakalito ka naman kausap, Kwari. Litaw? Sana lito tinagan ka.
Sige inaantok na ako. Ha? Ay, May. nanyamat na ito yung babae. Hindi lang ibagbaghan, ha? Anton ka now. Uncle! Yahaw! Uncle Ay, Inteng! nakatagtagari ka. Apa iyo? Ah. Ikwa. Nataraki ko na kumasan na natagari. Ha? Mayat sa ketipan nakaibwang mo at naragsak ka man abigbigatan. Unang Uncle. Nakasarita kami te kaanakan ni Nanak Wanang analibnos a balasang. Balasang. Ayan na ngay. Mapantaman garod kita ita bareng maka-aprosak man. Ha? Anya ti kinulak. Ay, kwa. Ay, awan. Kwa. Ti ko na. Naragsakak para ka ni kwa raw. Muna mat gaya mo ti sumirpat iti chicks. Saan aday ta tinangagkaw? Anya ngay nga rubanang. Dungo, my love. Sweetheart. Nangagkaw a kinunam nga umapros ka. Ay, kwa. Apay, asino ti aprosam, Nangag mo matgaya. Sapay ipaulit mo pa lang. mga no ti amaw kat adatultulang kaon, Napigsamot gayam ti palayag mo, dunghaw. Ay katwan, tauray bumakot akon. Napigsalat ta tilapayag kaw. Ay, ikanak man nga ron iti igatang ko iti tubay tao. Mapanak man gumatang ija ayan ni kagawad ko anang. Daytoy tubay tri atablalatan, Agpadamutla ang makaulaw dayta. Dayta laangan ti itad kukan ka. Waraw, agronda kayo kadain ton rabi ay. Nga pa yung damdamagam. Wala, tano kayat mau, mapantag silaw iti tukak. Ha? Ado ayan titukak ang masilawan ita? Way, nadaon. Nagtudtudumitain. Ha? Sa pa'y mapan ko kumapasyarin jay kaanakan ni Nanak Wanang inton rabi Ay, inton maminsan ton arabi ay. Mapantapay agsilaw iti tukak. Tay sagot muntukin ko na. Ay, wala niya. Mayat samay. Way, mayat talaga. Tano saan ka makasaw? Kitpislam basay tay tukak. Tay isaw ti agsarita. Ha? Kasanumot da ita. No pislam jay tukak. Kit kunana. Kokak. Kokak. Kait isarunumot dayta kunam taon. Ha? Kukak. Da ita? Uy! Mayat sa agpay suata ba daw? Mayat ko naktumay. Ang maawatan na nga tama, ti kayat ko nga ibaga. Maawatan na. Kit ijay kayon taon nga agsarita. No nagkukak tay tukak, agsarita kayon. Sa pa'y English ti sa una. Kita niya sir-serbina nga itay insuro ni uncle mo nga inteng. Nga English. Ha? Sige. Kasta nga rin ti aramidan ta. Intag silaw iti tukak. Ay banang, saan mo nakikita tay ka anak atarake? Na, apay, kaanaw anadaan ka itinatarake a kaanakan? Anya ka matundong mo. Apay akas tati saom. Kat no agsao ka itinatarake kat nagkintal ti panangibagam. Kumamot ano pud no? Ay na, no pulimi ko matinala, di na ko makinayat. Kasla si kalang matinatar iti puliyo, Da- iti panagkita. Ay, bawal ang judgmental mood. Adong mo. Apay aya, Eh, mangag na ka tay nagawan nga inang ka. Baka maarabis na ka. ay, saan man aday tati pagsubangan ta? Na. Banang. Simple lang amin matidamag ko. Ngam kasta mati saom. Sige. Nangabakan, intay. Kasta amin na. Tuno ko, aksaw ka. Mangabak ka. Nagabak ka. Anya ti kinulab? Awan! Ha? Di ko na lumaplapsat kalata. Uray adong ti ko ribet-bet di tarupam. Ay, di nakman lamlamyungan si kainteng. Di nakmalamlamyaw. Ngaw. Mga no awisan ka ijay. Pangawisam kandak ngay. Ay,
No kakasta ba nagsarang talapayag mo adumngag. Ngam na da ibagak asabale, nagsulot ka. Ay, amom dungaw. No kasta timang mangagaw. Ay, maririing mantirignak. Ay, agtal na kainteng. Tama nga no sa bali ti pangiturungam iti saritaan ta. Sa balimot kami ti panagsasaom. Mangyaw-awan ka. Ay, saan? Ay, agsubli taman kit di iti sigod a pagsarsaritaan ta. Ti imbagam itay anatarake, akaanakam. Ay, kwa, nakitam di kwa raw. Atarakay? Ah? Ay, nakitak itay nga dar aramiden na itirwar. Ah, Adan sa papananda inton rabi eh. papanandaman nga tan. Nang kumat nga agsarsarita da itay kan ni pari badong. Mapandan sa agarog. Ay, mayat na. No kasta, adamot tan rik na, di ka nakak agwapaw. Agaraman. Ha? Sapay lakuma tapno saan aday talatan inom ti aramiden na. Ay na, daytan tinabayag nga yung karkarara ko dungo. Tapno adamot tan mangipatagkan mangaywan kan kwa na. Bareng adamot tan ti maalilaw na. Ay na, ado di tati mabalin na nga alilawin. Agam ti parikaw. No ada kursunada na. Kasla nga min agbabain. Kasla agkapod abain-bain no makita na tay balasak. Ay kat sursuruam nga min nga agarog. Ay. No makaasawa mo tan. Makauma. Laklakayanin. Kat no kastaan na umakan. Ay kat bye-bye am nga rudan nga agbaak ni Kwarog. Kastoy nay, kwaraw. Oh, ha? No agsarita kayo kiniriana ti saan mo amaawatan. Kitsong bata may ti saan na amaawatan. Kasano asaan na amaawatan? No bilang ada ibagana nga English English mati isong bat ka. Wine, sung batam tay di na maawatan. Angam no maawatan na, di na sayat. Kas kumano ibaga na you are handsome. Nay na, wine. Angam, di mo namnamain day ta kwaraw. Ha? Saan na pulos ang maibaga day ta? Anya ko mangarod nga No bilang kunana, kat how are you? Anya nga iti isong bat ka. I'm fine, thank you. Kunama. Ay, naglahing kamat gayam tataba daw. Nagadalak met kay kunamsa. Anya yati inadal yu iday. Adamot basit Tauray kastoy lang ti tsurak. Adamot basit naadal kaw. Kasanuda nga min amamati nga da naadal mao. Katawan mat iti itsuram. Apay masapol nga da itsura Tapno maamuan no nakaadal kaw no saan. Kat simpre Kunada nga rudain, kwaraw. Don't judge a book by its cover. Saan ka mat ang libraw? Anya nga iti kayat asawunday ta. Ti kayat na asawain, kastoy. Hanggang. Saan korpos, ti libro, tekab. Karkaro ajak nawatan. Ay, nagkapsod lakit tinunot mo na Kasano ang maawatak? Makatikaw mo't dagiti ibagbagam. Kastoy nay. Aw, Binsa-binsa atak manlangay. Tapno maawata man nalaing. sige. Tapno saan mo ngay alis ti alipuspos kaw. Kastoy. Aw, Don't. Saan? Judge. Judge. Korpos. Kurpaos? Naguray ka. Kasano ang nagbalin a kurpos ti judge? Kitwan may tano mapan ka ijay opisina ti korte. Kit kunada. Where is the judge? Kit ti isungbat da. Ni korpos ka day ti berbero kanyaw. Kunada. Sige. Ituloy mo pa itay daduma. Tay bokmate. Bok. Kaipapanan na. Kay libraw. Ken cover. Kay tikab. Tikab. Wine. Mahawata kung tataba daw. Ngamin, English tay salud-saud. Kat sinong batan da iti Ilocanaw. Wine. Nalalam ko raw. Ay, nalaing kagayam tataba daw. Mayakar mo talaga ti alipuspos ti kasarsaritam.
Marikwanang! Marikwanang! Ayan, Mau! Adak, dito'y kusina, maray. Apay aya. Napan ngamin nagsilaw da badong ko kan kwarog ititukak idirati ay. Agad, apay day tatukak. Adumat tinasilawan ni badong ko. Iso nga ilakok man dagito'y daduma. Nay, umay naklakwan. Wen ko mamaray. Kan adapay pasurot nan abulong ti pariya. Ano po iyan? Yan yung tinatawag nila na palpalakak. You mean frag? Oo, naimas na tinula o adobo. Ang payat-payat naman po. Ay salbag ka. Padasom nga ipayat-payat, taluguban ka. Ay, maray. Di ka matagungat. Saan mo tadakas di imbagana? Apay maray, anya ayat imbagana. Kunana, payat, nakutong. Ay, kunak man no ipayat-payat na. May talbos po ba pala? Oo, yes. Nagpulbos ako kanina bago ako pumunta dito na maglalakaw. Marituyang, talbos, kunana. Saan apulbos? Kaya't naasawan, tayo ugot. Aya, nagrigat mo't akasarita dahi ta imported akaanakan. Ay na, kasta unay kibanglum Siyempre inak pa siya rin te kaanakan ni nanakwanang nga imported. Ay, tekas lasing ka mas tipo daw na. Unang gail. Mapan ko man pa siya rin. Ay, haranaam kit dia. Eksakto, tadamot gitaram. Unang gail. Talaga haranaak. Kayat mo sa un. No haranaam, pagserbyam. Anya nga ti aramidam. Isakduam iti digos na, kasjay. Una, balsigak pa ya este. Ibalsigak iti pagsungrod na. Ay, agdaniw ka pa takas tamat ti wagas ti panagaram iday. Kastaya ti naramid mo idi kini antibanang. Ay, win! Ay, permi kasla bumaragbag abusis mo. Nanggal mate. Uya umpay mo ti busis ka. Agpasumuti yung bagat. Intay! Ay, apay! Apay, aya! Ay umay ka man bit ditoy. Darasan! Apay, aya dungaw. What happened? Ay, kita man dagit aglag-tulagto atukak. Apay, naggapuan dagitoy. Antay, tukak po da kita. Apay nga ngayong bulos sumatay. Nay, saan kumot nga imbulaws? Aglalagtudan di tatatarnay. Kunak Jesus. ngamin, no anya dagita nga agkuti-kuti. Iso nga idilino katak ti supot. Naglalagto damat kan. Ay, nakabulos dan. Sapay irigalok day takiniriana. Apay, papananyaw nga gulitag. And kagawad ko anang paray. Kami man haranaan tay imported kan ispo kining dollar aka-anakan na. Ay, umayak mo't Na, Umayak may, kaduain ta ni Kwarog parinteng. Sige, kaduandak man nga raw. Tabarang dakayaw, tiswerte. una! Ang mga no dakayo mati umapraos. What? La, tauray kayo lang naggidan anagwat. May sa practice data, iti balikas nga Ingles, Kwarog. Kahit nyo asawain, agprak-practice kayaw. Una, what? Kaslawat-wat Inton kumasar ka, kaanakan. Agwat-wat kami. Ha? Ay, Wayne, agitugutak mo't iti sili. An mo mati sili paray. Sili pen. Pagkargaan dagiti apritada, iga daw. Ay, agpada kayo laki ni nanatuyang mahal. Mahal bot. Na, Nito yang may tikay ayo na nga isilay, kat dagitay sinamay. na. Isu talaga nga no adda punsunan. Ket adda kayo adwa. Una,
Tapno libre ti abastaw iti makalawas. Ay, Imbaglay sagsag pa iti kumkumporme. Isumit lagayam akanayon analanit ti subsub mau tataba daw. Intayo ka din! Ay, sige. Kurang-rengam tayo. Kukurang-rengamon ko raw. Way, sige kwaraw. Ta kumansyon kami man nga umunakin ni Uncle Mau. Ta si Kamay, agdaniw ka. Inton malpas kami nga kumansyon. Ay, Kung tataba daw. Adu at idanyo nga insaganak. Angam no, saan nga agparang day ta abalasang? Barsa ka maun. Ay, sana kastamit apare. Da kayo, mate. Kung kunaklaang mit kababain mit kani Marikwana. Kababain ka dyan. Kaanumit nga dabain mau. Ay, mala. Saan tayo nga patidugan ti saritaan? Basta, kurang-rangay maun. Malang ang kantatan. Kantata. Sige. Ilaw Oh, ilaw. sa gabing madilim, Sa gabing madilim, larawan mo riyan. larawan mo riyan. Ay, pangit na kantayaw. Pangit? Sabay timman awan ni Rihanna. Ha? Agdano aklatan. Sige. Lalaingam sige. Sige, tatungag kamay. Bulaong ti unas, kumar karasakas. Ay na. Nina. Bunga tinyawg, ag titimaw. Saan aday ta kiidaniw mo kwaraw? Uwan ko araw. Tay makapaawis sige. Tay makulding tirig na ti balasang. Sige. Sige. Oh, Rihanna, Teka. puro sa amin na bitwain taubon-ubunak, taikwintas kukan ka. Na Ngam no sakting kapaayan, puro sa tay bulan, taitupak kukan ka. Ay, madi ako araw. Ay, ngay mo ta itopak mo. Ay, sus. Kung amin. Ay, kwarog! Ha? Puro sa mga rodya bulanan! Tay tupak-tupak mo kadagita kakaduam! Makitam. Nanakwanang. Ay naawanan tay kaanakak! Sinukunan tay nobyo na! Anya? Ay. Anya mo tayo agasat kaon. Sapa hindi gusto ko amin na nabangbanglaw. Ay, Awan mo gaya mama ay na. kasta talaga kaanakan. Andan tulat ta sumangbay manin. Manja kaon. Ha? Injak kayatin ti agayat. Way, nasaya at mat ko araw. No kasta ti kapanunutam. Tawan talaga, ti mangayatkin ka. Ha? Tatabadong may. Nasugat lang arudan ti pusaw. Pero sampay lang matiti kalamansay. Angaw ko laeng dayjay ko araw. Parag sa akin ka laeng. Yawanan sir biti biyag ka. Ay, ada serbim. Ta si kakit nga ron ti chiptanod. Way. Ay, agbarangay tangad aklatan Na, Bareng addan tumot lamatangad kaw. Yay. malala. Ang sigurado ang saya at matangad mo Ha? Ang Way. mga no sa baliti matangad mo. Way. Ay, awan mon at talaga kwarong. Namnamaem nga damaaram mo. Ngam sinukon mat gaya man tay nobyo na. Ang amala, agsapol kalata iti sabali. Barang isunton, ti kaparagpag mo. Ala, sige. Dito ang tinagibusan ti sabali pa'y nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Andre Godon Sorenson. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon.
Agyaman kami, itingkay panagdangan.